Newero TV. Mudanya no tuko. Mudanya no tuko. Mudanya no tuko. Ritango ge Kinyanda kanare. Ritango ge Tuana tuande sukuru. Ritango ge Atongeri agonto kwonde. Ritango ge Ritango ge Nibage sana mutegeri mubango jwa Tuthunkume ne njumenenge tugucamania ko goroma kiamberema twatindo kubia maite na menama nikenda muthiene tukuretera mantu ja mega ja gwitana mbere gukukuna ndene uturo bwaku igitero nde matuga ugima bwaku bwa mwiri nebu utonga bwaku kirio kuria na kirio kunywa ne kiabata muno na inyewe takiri daktari kana inyewe takiri mutaramu ukariatea agakwira ukithunkuma no mwanka wimenyere mwiri jwaku wetherore na inya nonto mumero uga ngitonge mwana ikauna nguo ona ri tukithunkuma tona cha gwikira tona cia ara tukarara tona cia kuthomithiana no mwanka withuganirie mwiri jwaku na ju ni mbiongwa ukuinvest ndene mwiri jwaku ntuko ya narua turenda kumenya mantu jegi ogima bwa mwiri na muno kirikana njumene kime kiathira turakungwagaira ntuko ea tikukungwira mono ntenda kuwa ni gukungwira ni kwaririe na kurikania antu betu mantu jegie murimo jogwito ni ndemu muno hypertension world day ntuko ya naruga tucemane na mutaramu o mantu jegie te mutaramu mono ngugire aritaga ni kumania na mutino jwangari jure onere no ende kinyankuruki ni kwithira ngugi yawe ri aritaka berene ni ejere kuthuka na bure athithire nyumene bureja kwa passion kana arabwenda kinyankuruki na muthiene arambire gintu gitawa fitness center mono mantu jegie gym ni munene gitongoka gwi tena bokuthira mono tawithira bwakwa ni gukugwata ogeni twetene nagwe ikinya gwe kinya kwa ndeke 15 tutariro mataro jaja na muthiene tumaruke tutegere miri yetu tulebire rigu tulebie na inya nikenda muthiene Tuthunkuma kuri na umithio ukathira jo mutambo iji Newero TV mubango ni Tuthunkuma kuri na umithio Tuthunkume na rugono rwaku no roitite na mbere kuandikwa narua twambite kambi cha kamera cietu ntereche makutano rugono rwa narua ni rugendo rwa kuora yani healing process iria kanjanjene kau ya kunurira mathuganio nera biashara irigweta maturene mwini omwe mwigei wa Njoroge araina arauga atiri onto buri gitumi buipu bwega kana bobwe tigane mionere yantu na yangai etinganene ugima bwaku bwa mwiri ni butonga bwaku ugima bwaku obukinyeneria na njira iriku kuombeka kando na mirire na minywire ngugewi yaku ni kweja ugima na njira imwe kana iriengi gatugwata ogeni mu biashara okiume gikitumenyane no Tuthunkume bwawe ni buri kubo butumite tumuriungira njumeine ya narua Marieta yako bitawa George Kome ngugira ndi nayo nandi ni ngugi ya fitness ana Kome gutio ntubutika umokabu gwenere wambiririe eji na gitumi kiayo na tingi nimbi ampere ya eji kuringi warita ngugi ya fitness ndameambiririe like 6 years ago ndambiria gwita gym ngugi nandi riria tware arimi tware ngugi nyingi sana ngugi cie kunyia na twatiga kurima ndaikomiti gwita gym na ndona benefit ya gym indari na challenges cia mwiri na ndona ikuthira indari na two problems mwiri wakwa personal problems like kiro ndari na accident na dokira ya gintu mugongo yukareta thina sana kethira nkumbendete like this dokiria gintu watuika ngakaro umo nkabite sibitari nkario etanka mtu sindano nkabua but when I went to the gym ndekwambiria gwita gym na nda train bwega for like 1 year 2 years thina ira irathira ane ndambiria kuthuania kuomba kutha kwina mtu ungi wina problem tewe kwa omba kwenda utethu kana na fitness so I decided to invest in fitness bamwe betu tuliageni Jerusalem bangi nitujethiriria na bangi bukai bwegie buthithagia
tuthererie fitness ni kuga atia ni konanagia na mbi rukuru. Generally fitness ni mwiri yo muntu yukethira yuri healthy. Na for example, nkoro ekwiketha ni kuringa bwega, mauri yaku ya gupumua mzuri, utekunoga haraka, maguru yaku yari healthy, jara, chest, back and shoulders. Na ndi challenge ira tuthere twinio ni kueleza mtu ati kumatuka is not enough, kana kurima is not enough. You know when you are tilling, ndiro kurima, you work out mostly on your shoulders, but you no kunindi kinya uitithia mbaki ekungugi ithire rero thi, your chest, your hands, your arms, you know. Rugendo runthe rwambairie na ikinya rimwe ugwitura kuri ngugi ngi waritaye urimi na supply no indi kuma kiri imwe gutonya kiri ingi, yani transitioning ni ngugi na bwayo. Ni ukiroto ne thuganire ya kuri kura mwanka umiaka 3 nyumene utweka rugendo gaku baba. Uninde mirite okay, generally mbithiritwe ndi large scale farmer. A large scale farmer ukaigua akwira ya una ndiri andera antu ndimite kamunda kidogo, riu ndimite like 100 acres. No ndurira riu ndarima uchumi. I used to do large scale farming. Count kuma like between 200 acres to 400 acres. There nkirima the lower belt ya Meru. It is a hot belt all the way from Ishiara, Mitungu, Isiolo, mwanka tuwaite Timau. Na rimwe itweta mwanka inya Kisii. So we used to do a lot of farming. Na ngugira ne thongi sana. Na ngugi ndendete sana. Twarima na my wife na tukethira tu incorporated farmers. Twethira tu na corporate farmers. Tukaba mbeu, baturimira, twaba fertilizer na any other farm inputs, alafu na tutwabagurira at a competitive price. It was a very good job. No kumea nande nguine ne investment ni eri nene. Uchumi ingire uti muntu isto uchumi. Baingire na pesa cietu nyingi sana, batucokia zero, batutigana marandu ya bank. So it took me 6 years to recover. Na kurikava kura kwari guku nene ni go accept bitikiria o umbeshiri uchumi betire nacio, which is quite a lot of money. Imwenye cia marandu bitikiria o untu ciona kairi. So for the last 6 years dedrite dina hope gashiona, but didn't accept na ninte ciona. That 6 years in data go train data, I was a little bit dina ngugi nyingi nda watu tiambita gym. Only the with a gym for leisure, kana pass time. But in the waiter, I thank God, I got a revelation. It's where my passion is. Kana ga Powerhouse Gym kaguchiarwa ngugi egwitikirika. Kange gaka turi ga Culture and Fitness Gym kaguchiarwa nako. Uchokia muthugani nyuma na withuje. Ugichikira ratirine kiroto giaku gikinyitana. It's amazing. Yani imanto ya mathongi sana. Igitari unda kara non tude kurura gym unda rurere makutano Powerhouse Gym. It's a small gym lakini niyo isiarite ji. This mega gym. Inkuona it's a dream come true. Ikiroto kyoyura. Non to Deranda are gym, dunde ta gym Powerhouse, inda sema nirie na mtu fulani engineer, witawa engineer Philip. Engineer Philip arambenderia India. Arambira uona imbiwe na kamundu na plot town. Tuti yake, akaraya kana ande agutumi like murai kana ande otomwa kiuni. Ndambiria gusora mantu yau.
Ndeta my son is an architect G munene ndamwira ora engineer Philip ambira wika no tuthithie mantu immediately ambiria kuthithia survey ambiria kuona mundu ora yukari na gucora bacora building twambiria waka twacoci mbeca njiru nkwirire twambiria waka na ora mbumba kuua thai igucokeria mwathani nkatho sana nontu ora Biblia yuwa mwathani aomba kutharima beyond your imaginations. This is totally beyond my imagination. Gintu kira ndenda kuthithia igiakurukire kia nene ankuruki kou ikiroto kioyurite aja ni kuritana mundu ne tukaretana werune niontu buriku baingi batije bagie gym na fitness wenda kugweta tugunane twingwa gwa twingwa oramomba kuwa no uni non tunkuririte miru na imbisi manto ya miru na imbisi ora mbia miru vendete ni bibalakite ikyo ndabaretera ambe explain anini fitness center iji ina gym inene ina sauna na steam bath ina rooftop basketball na reuru nonto bwa antuba bethi ina hoteli cafeteria tuina co-working office ora mumeru nendete kuruma mura kidogo omba kuwa na aru ante kwenda witira ngugi ofisine ekwa akejaja gwetwa gaitira ngugi ofisine sietu co-working offices na sina facilities ile kwendekana in an office tuina swimming pool yetu ne mwanki ikethirere itend ire mwanki ko no training nyo tuko no training no swim tuko no swim rukire anytime nende mantu yonde anda atayete no mumeru nendete mantu yau alafu tuna kinyozi oma gym no enjoy ndeu tuina PT that is a physiotherapy center the antubarabomba kwithia baere involved into tuenya aringwa kana njarewe tibui kana stroke kana mbi inyabo tuina facilities cio ni nonto twaretere facilities yu meru nonto on instant te mumeru kamenya mumeru mbere athwana cia gym guru majority bathwana cia batura kuthwania gym muntu etago cut weight kenda senga kana bangi nabo kenda ekira masu ekira chest ekira njara kana bangi nabo kenda etakurwa tuwe muntu na muthangite ndeta ku revenge you see but that is not true ameru nende ibathomete na ibakumenya na ibyo nonto kona be matuka all over in the morning okethira be na morning jogging mumeru na menyete gym ne otoma uwe withira we fit muri yaku yure healthy na namenyete na itubaitanite that mwiri kuna lower body na upper body okay akumatuka oturi na lower body okay akuya gym wa train both lower body and upper body na nde ingwitikia we itomitite expectations cia mumiru Bwana Kome kirira gitingana o muthenya ni kwagirithia uturo we ni mwoni maingi na nkuruki uri muciari na mutaramu ni kirira kiriku umba kwa thantu babethi ona bare bandiki ni untu na kukwandikwa tiguciarwa uramo bakwira antu babethi na antu bara bandiki na antu bara batina ngugi ni ati antu bara batina ngugi amberia ngugi na wona wa make loss ya let's say 200 shillings don't lose hope, try another month. The other month you make a loss of 100 shillings, you are doing very well because you are lost 200 nande you could lose 100, you are doing very well. And the other month you make a loss of 50, very well. The other month with a break even, the other month with a zero, you are doing very well. The other month you make a shilling. That is how business grows. Na isio business irikura abwega. Orambo bakwira antu barana boba andiki please. Mnduro kwandiki tega utaririte maisha yaku. Transport orokarira na fees orokarita ya njeku na ngombe kwe zero grazing. I don't believe in that. Dengenda antu baraba andiki bambire kuthithia side hustles.
no andiki yes endo me mtoro ko andiki ta kutaririte transport allowance orabathitha yamende ko allowance no roka ritaya kenda nandi nawe umba kwithira wi muntu ukumba kurera muongo yetu ya miru bwega apart from kuandikwa thithia signed assets to the young people please itaurie mawaitha kire antu bara baitite ngugi mbere eku bagakwira atiri ugaita ngugije na waita ngugije ugeta uju no nduke yo bagwira kana ke yo bathithirie makosa wo tithithia makosa yau uka benefit kumania na experience yao ni bwega bwana Kome ni untu bakanya gaku gutugwa togeni na gutwa rugono rwa ngugi yaku guti nkanja tukuguna baingi ona nindio mbere ya gwikira gatanta gicunce kya mbere ke mubango juju urenda kubukinyira ni untu ba biashara kana kirira nkuruki athithi atia na inakungwa bwithero buri njirera ubo to contact nayo kana araturi ni umete Meru Makutano witite Kaga mbere okinya Kaga kwina hoteli ta White Star Hotel okinya White Star Hotel ne unyume White Star Hotel turi that it is less than a kilometer kuma Makutano town Nipake sana mutegeri wa mubango jwa Tuthunkume igitero ndhe mankwira kiri mubango jwa Tuthunkume ugima bwaku bwa mwiri nibu utonga bwaku bukomania na kirio kuria kirio kunywa mikire yaku mikarire yaku generally tugani muturire jwaku juri junde jure amwe na ntuko ya narua toma na nchamba itawa Kome mbere ma gutwa rugono rwawe uria mbambiririe ngugi jawe tumite twijaja ngugi ya fitness ira abaingi baije mono workout kana mantu jegie gym wene kiroto ke umanirie mbere ma biashara ira ritaga nyuma ya kuingwa na muthiene nejere kugwata kamutino barabarene anini nio tuge gitare ondema gutiontu bukarika butina gitumi ugakara ndiguru ukira umu igitare ondema twira wa never see the negative side of it kagita kamwe karandiguru utegere the positive side of it nio kona we gukurukira mutino jironerejo barabara aratonya mantu jegie gym na areja kuona nyumewe kuora na miruba bengi yake ona bakienda ngugiji arambiria nethuganio ya kugura mashini moja ije kuona aja nikenda wijaja uthithia mazoezi tweta na mbere kwagirithia motoro jetu igitero ndhe mankwira and value ndene utoro bwaku muno mwiri jojo kuona ijibati kuthirwa juri fit magita jonde nikenda utukagogwe ngugene onte mero litaga rugono turugwa bwegama antuba bide ya kubwathakirira ugori ngugene okuigwa atiri utirio uria kwandikite aga kurea uria ukethirwa uri neighbor kana muturi wawe no mwanka uthithie side aso kirira ugukigwa muthiene ni kumaruka Tuthunkume kuri na umithio ukebebera mitambone katujuke kanya nini tunogoke tuchoke tuchemane na mutaramu nikenda atwathakirira kinyankuruki muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto kwonde ritangoge ritangoge Eje ni Wero TV. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis mirimo ya marungo gwito ni ndamu murimo ja sukari infection cha kiu ironda bya kiu guchumburo ikirongorera H pylori UTI infection cha bacteria kirinjira cheo chiari hormonal imbalance kuremoni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Niontumamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwinagwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766.
Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on Satellite. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama anatumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Eje ni Wero TV. Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagora nyangoge Rita ngoge Nibwege sana mutegeri wa mubango jo Tuthunkume gicunji getu kia mbere gikurika na nikanya kagucemene na mutaaramu nikenda twitana mbere kugana ume nuntu igitero ndema tugandene mubango jo Tuthunkume mtu no rongine gukaniria no ti mtu ingana ya ari wenka twina bangi bena ngono mwanya na muthia ni nyabaka expert kana baka ataaramu gukurukira mantu jari jonde baba thithia gukurukira wendo kana passion yontu bubunde ma akuthithia ntuko ya narua kamwite mutaaramu na nchoke mwite motivator nontu rugono rwawe kana mantu jari athithia jakunukite kumania na nthigurore gwetana mbere igikura na ntikwenda gutakanya muno kamugwate ugendene mubango jo tujo ntuko ya narua kia mbere ma kwina antu baba ingi bathama na njira mwanya ugeta Nairobi thera ntu beterete ngari chemira chakie mira bagichokera ntu bachoka bari batheri bakamata itanda ite na into bingi ekathumba no ende narua katugo kuma kirencha mbeji gutwa Nicholas kuma nterire chekitha ku owaja tumugwate ugeni anyumene tutonye nandi kirwa rero turwa ntuko ya narua. Karibu sana bwana Nicholas. Ibega sana munene. Thank you sana. Unibeta wa Nicholas Mwenda na utauga gweto ni akithaku. Ndi muchiari rondeje. Ndomere tambe middle primary and athomera Kaga Boys. Na ndio nibethera ngitera biashara chako Nairobi but tutethera tu fixed Nairobi tuntungo geto ne kumara kuthamia ntu. To ya atothama yantu from different places anto wakanyombeku kethera no kuthama from 1 bedroom 2 bedroom from 3 bedroom manto jau but we do it professionally to the amount of professional tebara bekere introli ne bakagerania mari biunikire but to thama ya professionally to pack into beyond the work kabisa. So keja kidogo tumenye kuthamia mtu professionally kugata no mtu no aligale na tomba kuthamia mtu professionally lakini kintu kia mbere ma ndenda karugono gaku mbere ma wina ngugi kathumba iria withero kiritaga imwe igakunura ingi igakunura ingi na situation igakunura iringi utuike karugendo gaku mbere ma ngugi yakwira wambirite ngugi kwa ithero ere events and na company to Target Entertainment to deal na sound to their corporate events that is check ma company ke baraba te kwera corporate ma company bakithia ngugi chiao kadrai igotrimana na biashara bangi nabo na ntubaraba itanairia abo ngugi events te utokabathitheria itothia birthday itothithia mirano mono to specialize ta mirano actually ito nominate mwaka jojo 2022 to kire Kenya Wedding Awards na itokuvote itokuringirwa kura ki Kenya Wedding Awards itoko nominated na ndi igitara covid kweja ngugi yetu events yarunga muno kwethera te social gatherings ote kurita ote kuweka michembani yanto au itwaringira kiboko muno na twa karanja muno iyo na ndene tukunurire twethera tuna na ndi company ngi gwetwa City Movers etwa City Movers Kenya iyo na ndene thaiji igwete bwega muno na ni igweta bwega sana no tuthamana yene ona ndi
na mimbi onipenda mono tugwata karugono gaka ririo kwenda kwambiria ngugi nonto mtu na thia research nto kuga okamenya ngugi rio kwenda ikwambiria lakini ande what does it take na te ungwa mtomba kwambambiria ore kira mbuga onimbuga okenda kwambiria ngugi lazima the research no menye kira okuthithia na withiro kinya na passion te kwambiria tonto munene na ararugurire buchari na nkarugurire buchari weta otomba kuthithia tonto tuna passion otara thithia background check omenya buchari je ende nyama ikatigaria mbe chingana na wona o nande wenda the background check uthome utonye internet nejere utonye uthithia research utege what others are doing locally and international uthie benchmark no uthie kinya international debo be ombe rongo be thithia ate wona to imbio imwanya joro ko kareta tonto buchari ni ningera kini ugo ko buchari ro itakura nyama niki wita buchari utita buchari ingi nande ugo ukithia biashara ilazima uone customer clients baku nde kuretera service iji na iji no rizo kitumi gyaku kya kujukia ngugi cyakwa no utita ki mtore onge ni ujo nande batu tuda tabatu nande ki movers itojere tona whether making am tono kwethera into bimwe bia kero na ara bia na teri mbi nande to the extra service kumudhambiri into free service anto beto bakadhambi into ari beto tuna ari bangogi pageta bakadhambi into bedera nyomba ekuru kirto tuthera turi kwa kuru kirbe dijire bedera ibukudhurugite China mbi bakadhambi into bi bate pakibina roko nande no kona that is an extra service ite ukare ke quotation but nande client wakagwa gwiritu mono akahura muno akeza keke kinyibo ndambiri into nabo ampakira nabo tabo ampakindere ngi nabo kedrigo kware aroko bakathambia an extra utiko muchaji nande akauga ha nga ku recommend ke muchore kwa kana kirinya mtunge ndegwa kithama nkamwira ugwe nwitango githongi so the other day twara yende ne mubango jo twari mantu jegi real estate na nandi oturetera mantu jegi kuthamia antu movers uguchita so niki movers kiroto kina kya umire na maybe no twike through gatwira atiri ngugeje ya movers ithetherwa kariate ngugeje ya movers ithetherwa yomi na kaenda patience tonto ta Nairobi i patience na ku market boga ore karakari I ore ambiriri that is my brother Uthama na are kuraja are ngugene kuraja roterera Bomet ambira muchere company movers tonto mekora tomba kuthithia ngugeu ndakara na na covid na no tengo ginkutithia na tuteko thithia events ndera mekora kwanda mwira ngugeje nkamithithia na ndamuringira ndamwira wo ntigira ngugeu na Pinterest oro mbirire onini nkathithia nkakuthamia na ne ndathithire ndatanda chwa cartons ndathithia kwa research ka kwanda menya bire bikwendekana ndagura ndatanda muthamia na ndatigarira mbeca ciakwa na ndi kiroto kyo ndakikuria na ndaendelea kuthithia ngugi kabisa na nkoro kwa buru na thaitu na antu bangu gyo to 12 na tutena kinya mwaka jomo na tuthamitie antu ngurukie 15 within a very short span of time okay na Dito tonyere ngugine how do you maintain atomba ko maintain brand kana nate umba ko ino already ni etem brand na riria o create kana okuria brand ko kana rero meambiria no bati ko mikuria mimbi ro kuthingatirite kagite na ngaka gutega kona ngugi yawe mimbi kagugi kanini lakini ngugi onde kana ugendo runde marombaire na ikinya rimwe ku maintain brand ku maintain ngugiria imbio bati kurumira withirore mtu mwitikikwa tonto kuthamania it's very delicate ikinto very sensitive muno tonto mtu uketa withire kinya twethara tukethera kwi mama twethera mbeca chika kabagine mumero kinyete mukabira twethera mbeca chika kartasine nande lakini ke quotation yetu tukutumira twakwira valuables yaku chikonjo na kethera tena agwika twire twakunenkera carton uike kethera I machaja chaku laptop iPhones title deeds ugwekira ngari neku na kinya kethera tena ngari ugwekara abio anto bakweto baitango gibarikia tukamatere na withdraw it under your custody nande kintu kyambere kingo gikenda withdraw sustainability withdraw no mtu mutikikwa tonto no tigegintu au mtu agekera mko nande withdraw na staff babega antu ba train boga ilazima ba train nguge na plus kina boka rabokaria boka bona to meeting every now and then ndabote gutango boka karande boka gwanande nguge jitete o nguge itwitete chiambere i chiamuthi kariate
na ira tugita mbere gikaria makosa dira twathithetie kanyuma ijariku na tukarekebisha hata the next ngugi ingi tuita na ndi mbuga witiki ku kintu kia maana sana na plus resilience yani withdraw ina mtu utiku give up client omba mutumira quotation bokaria itoita site visit tonto tomba gutumira quotation 10 interview yaku ndomba kwera ngakore ngiri 20 ngeta nkethara itrere bati ko kathami interview na ndo tukona nkoya na ndi lazima wete site visit weto thia site visit to analyze into tegena ndo ni interview bi wothi ko kama tona mbechingana na ndi site visit yo no wite ugatumira kinya magana jatano ka kinya ngiri witete na tonto thaingi omba gutonye gwita na ngare ku atumira maguta omba gwita na Uber na ndo kinya na othithia site visit no tumira client quotation akaraga kwangugi na eno kuona na ndo mbo moyo na ndo tebati ku moyo bati kuga ankendra kinya kadro ate ampango ga kamba no kamuri thank you so much ipo kama no next time wampango gi akaona mtojo atirigwa bothuku na still bokwaria okay maybe bwana Nicholas menyare tukuga kuthamania professionally oni munene ndikuja kire ugo ndi maybe ankwanda ikuthama whichever ile nkethirwa ndi imbi mbati kwethirwa ndi nayo na imbi mbati kwethirwa nge expect kumania na ugo na services ciaku ugwe kira tukwira sit down relax and leave it to us tukwira gocho kinya gite ukarekonene tutigire nyombeku bunga ki valuables ciaku icho tutenda tutomba ira bedroom table room kitchen kila mahali toka pack na carton steel board kenda tuitandera tuki unpack toka mnyagin tuki kia bedroom na ndego otra kia kitchen kadri cartons ila chile board ukajoka ni andiki master bedroom na andiki bedroom kids bedroom na andiki toys na andiki kitchen na andiko carton ni kitchen igeta kitchen carton ni bedroom master ite bedroom master na ndi uwe tukwira sit down relax and leave it to us na ndi batu tuko itango na ndi uteke batu uko expect ki tuko expect go tunenkera quotation yake wandike uri yakiro bati itango wendongi kwa customers kinapa mapa upwarikia ngo kwa kabira ai amburugere chai tonto bonditira ngo wendongi muno na ndi tia customer ngo akabla lakini we don't tuita tukatwathiria tukaumara tukathiranya no ini kire manto jaja mado kuri mantu jaige sheria kwe agreement kwe kuandikanira ikwethera kwena quotation quotation aketethera teno at the moment tonto te meningo ge ntukwemo na te long term ga kwe no moera bokuthithia contract bokuthithia it's just a quotation ekukwira imbio pat kuthithia iogwe imbito kwenda kiogwe na kethera deposit 50% ilazima unenkanire deposit kenda na tuthira tu commit tuja tonto tomba kweja kwa ntete tayari lakini we committed kina tokeja na ndino kuna kwa percentage era kina kwa uka change your mind to chokeria certain percent na tutatuwa nange tonto pa cost tonto tomba kwa to tengo ge to ingo ge ujire kaida to tukatike mo tukajukie kuna go to disappoint to kondi tuterengo gerenge na nde to chokera mbe chance tonto actually go twist tukireke ya mobango bwana Nicholas ndategori mtu muithi nyekethera mwire ijo kweja na ndingi ando ariria ntu ba bethe utegete kamereje mu bango ja Tuthunkume ibainge be na ngugi mwanya maybe mtu akagweja komba gukua nkoronto kiambire oture karugono gaku ngugije ku yaumanirie na COVID-19 your brother akienda ikuthama kwina mtu ina kagwika we kuna mtu kwenda kwambira ngugi yawe kumane na experience yero na ithero na mawaka jumoka na mieri 3 umba ikumwira tuture kya mubango oni kimtumbera mwana umero muyuthi omero kina barabe college tukona kuna tuna universities amero tuna colleges na pokuthomera different careers mbwira pokatega muno kwandikwa oni ina advocate anka ugani ntenda amantu akuganga amthire skuru nkandikwe ko kankombo ya company yu mbera antu ugo muyuthi okathire skuru ambira kutangatanga waganguge uge stress tukani kiro thomere no think at a passion mbuge passion mtu munene no withdraw wina passion ya kuthithia kinya workshop okambira workshop neka professional workshop eka workshop enthongi muno na ndembera muyuthi uka give up na oro na biashara thaiji itampara na withdraw mtu trustworthy kingugeira kwita na urombe na witiki murungu mbere tuntu marombe ja itathe muno witiki murungu na ukuri nguge kumpara bwega okay bwana Nicholas twenda gwita na mundu na tukareta na werune
na mimbi no ntukurura kuthikira withirwa kienda mimbi utungata jabu bwaku no weja na njirera mtomba kukinyira nayo mimbi no ndenya mawaidha nkuruki kumania na ugwe no weja na njirera omba kukinyira nayo no mpeja na kinyana encourage na social media account to Facebook City Movers Kenya, Instagram City Movers Kenya, na namba kinya kwa thimo 0724 767646. Hiyo namba ile tutumira kinya kile company, both companies Target na City Movers, na social media accounts hiyo na kinya email citymovers62@gmail.com. Okay. Iboga sana bwana mwenda no tubakanya gaku ingwetike muthene jo program tugwita baire patatu mundune na inyankuruki to amanya mantu jegie kuthama thami into no ntote mutotenda gintu kiawe gikinya na njirere ya girite mutegeri au uri ni ngwetikinya ko kuongera dhamana deni ya utoro bwaku ni kukuthamia professionally ita nambere Kuthunkuma kuri na umithio gatuchemani kimye kiu kingi nimbito munene gitonga wakagwe Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagorani ngoge Rita ngoge Gote ngoge tengoge Rita ngoge Doke